Ya, take me kumam mano bedo Moses Chano punya tinini kelo ne umano gospel artist dia te kan kede mano Steve Sam kede Lady Jane ingetwa kane ayaro gamo Mr. Steve Sam koya monewa nyoigo nogo amentin etie kede mano kamuria mokede ni Mr. Steve Sam koya mbenyo ko temu motomina alo dano na obedo winyo were ni wiyamo kano nat jotoro tero bangate ngalo gi sample ingo chemogo wer berachiel kene di joko ngene bes mano Steve Sam enino woto weka Timothy Chilobo ayayaya Yesu nam ayayaya Yesu nam so very good to that twal ata doko meda che bobotie so awudo talent not twal di ber do lenge biara mina vera wera chelo ara veru ba meda che ura mito kadi wera chiel moro kene ngene just dakika chiel moro kene pien nanga ta moro toro winyo batie ngala liaria mokede Steve Sam do kadoko tie moro che sampling en komwe ngato winbe Steve Sam ine ateteni ko eba so angati kede wera tuta liame wera chiel kene chike de wera me wachi be chunga gono mujira kede Lady Jane wera kede Lady Jane so baba ko chike de wera me wachi be kumangwe mabere mado uyelu natinwa wandere yanu malo we kuyelu natinwa so where go did domina so iwinyu no wandere do yawno malo we kuyelu natinwa lemi bedu penyere nu be ngago wero so tina tieke de mano uwegi wero kane live mano ikumam gallery so now Mr. Steve Sam itieke de fans do kene fans samoro penyere be lo wuoki tuwa yen kare timo nyoe maro bedo tuwa iso chamo go beri mi wada kame wuoki ngata moro toro nyone gali ko bino kunoba nieguna anko woka yapa kana tiela kitown kan de yapa du town kana mina so chenga mora chela mito be kon chunya me wek din ber tu ka ngati ye wek ko neno chelo me ka ada ti ye do gire ber na ya chelo ada nanda ko bo maldo ba so mano Steve Sam ena metin otieke dikane kede Lady Jane nan Mr. Steve Sam ini ibedo gono were gospels nigi geno imwaka menarbo kare adia mena itieko dini pako giri wondo banga atieko do mwaka do nando toto mina leda romoniang dedi wida do wila wida romo wil wo mere bo nywala didi timo nyala apoda ito na buom kede be chako tich do nan bero nyame ni tie udo bano itich ni no bero mate udi music music ber namba chiele kwe chunyi eba kaini wer moro eromo kweno chunyi nokwanga poyo ber lo bango mina yen wan kedi jate timere kara mora chia papa wanotie bala radio eba ameka me bala nan yin initimo gimoro bala wer motie ma o uda te chat nya chat gwen moga no eba so uda te chat gwen akupa odo be police no bino koda o maka oteri ite le gitera da uda te kede gimoro atididi na gibi yamuna be na do be rero minwa city na mionyo amio weki igitera tinyot kanyo wuni so danko joto de joma ko lem penyere yo ipenyere unu owoko enani kweka yeme owoko eni police so i police no doko owoko police no doko owoko mateni so mano Steve Sam so gino ko yomo ya omina tien ka wero chunya ko kwe tien do chunya te kada gogo moro omina na wache be talent me wer kame wer ti chunyi kaini wote oko eba e chal kede be chunya do udo kwe e chal kede lok ko pateni kaini loki eba chunyi ko kwe eba do nan Steve Sam anga ngebe te challenges amedi teneno nani wer gi ba pien gi dutie kede bero mere kede racho me tich nini obedo nyo racho me wer ara bero me wer okay okoti bero mere wacho be kwe ochunyi kede ko pesa cha patka do nando racho mere me wer gi angate udo ateneno je cha pat nen bala kod nango ni kona tikede maika ko pateni ya tikede wera dongo di becho me punya me paka ja dongo o tikede maika ko winyo dano wuok piny ko geno nyo miel eba to kai ni tamo bala koti tim idi yoti yangere ko no mosoko mini gi moro liyati so dumar be jo me wiloboni bala lo bangana me blessing ga blessing ya ngat ne were manga wero mina so sana do support ko na support li ko na tike de maika
Nen, dati kede da pikipiki mora mil. Na mi obeche mora chel yaro tulo kado mot. Ayaro tuno lasimo. So en peko ino support ameja ka ni te wacho ne waikano supporting unu mano gospel music daba. O supporting unu gospel music iriamo kede mano Steve Sam. Iti ucho ne babe wero itucho ne wajiri ti mama mano. Eba. Do kop nyoma jikini amete kede good fans. Kop manga mito yam ne fans na da wacho be. Bala ungi. Eba. Yeni te fans. Aduong apat. Kai dok Kampala. Bas. Ara kaiti yenu. Omina konywa rucha kinowa. Kiano no jachi apata utero Kampala. Jo balawan mogogi amu ng'iyo be dito. Bo Bible wacho be kuri tingere kopateni. Dipo ewodo be paka lati doka to kuno. So be la nyang be duong mere nyo. Omo dang bela te penyi be. Pinyo miyo jachi apat. Ame wano ge one gi were. Tuno Kampala. Bo wan jo ge were sek. Wano tia penyi. Ngata moro wacho na be bi Afrika sa moro ka disom di teke de fafulan liro ma udo tich. Do ka iteke de connection itonyo. Iudo tich ki oti office oro penyi be ngao chwa ikane. Na kambe chano ponye no chwa kane ba ha onge jaka ino wado. So mano bedo connection whereby ango bala chano ponya aro tamo meneno be Steve Sam owero mano Kampala. Opoyo sana. Apoyo twalomina. Opoyo twala. Lubanga mede winyo bet koda. Aido kala kiame jomo kibo maro gi totwal. Apoyo sana. Mam gallery maro gi da otie supporting ogi e pone moro kene me otwero. Eba. Kede wiero te ul ching moro udi luonga kara moro. To mina konya sasirango le akotwero bino mano. To uda teko ngapere da na boba mito luongi kore pare. Tuaido. Ele aro luongi da le abito be joka winyi ngata moro aro maro waje be chako na. So atakere kuma mano udo bedo Moses chano ponya kede Steve Sam alongside mano Lady Jane. Yo were wa me kuma mame wero gospel mege ame udo tie kede kane following unugi supporting unugi epone moro kene. Apoyo sana.